bethu baba omdala babodala okubethi yadla intshebe leli bandla likaShembe silisaphi eNazaretha ngoba namhlanjena linjena nje isonto umthetho kawusakhulunywa kuphenduka abantu emathempelini ngapha nangapha kuthiwa umthetho mabebhajadiswa ebuhleni niyothola emathempelini bayafika ngiyabadabukela abantu abaphenduka esikhathini samanje kunzima othi uyafika ethempelini uvele ethi nje umgcotshwa bangcwele inkonzo izoba mfishane usonika usibanibani 15 minutes ayibuyise uma engayibuyisi ngiyaguqa kuseyiyoni lapha kuseyiyoni laphothi usakhuluma uvela uhlalwe emadevini ethi ngiyaguqa usemphuca mawuthi uyalalela njalo njengoba inkonzo kuthiwa imfishane kujawephi hayi kuthiwa sinomsebenzi omkhulu bangcwele yini leyo kuzoshaya uthando olwani loluthando lushawa minyaka yonke masabatha onke ngoba lumsiza uShembe ebuhleni laphatha kasizwe khona kwakhiwa iminicity bese begada abantu ukuthi cha msukwane ngimukelwa ke ngoba yabona lento yokumukela amabandla inzima athi umuntu mzukwane ngimukelwa ke ngicela amathempeli onke umnikelo ongaka uyibhajethela yena ubona namhlanje nakubangwa abantu ngapha babanga ugcotshwa ile mnikelo eminingi kangaka eyakhuluma ngayo inyanga yezulu yathi eNazaretha ithumeni ingane yathi mntanami inkosazana hamba ungifunela abafana abawu4 ungakhethi ukuthi bazalwa obani ikakhulukazi ngifuna abazalwa abagcotshwa ngibuza ukuthi laba bantu abathungayo yabona abathungayo akwenzeki uma uthunga ijazi lomfundisi uthi kusulilinganisa uthi lingakuhlala kahle ngoba ngeke ngabona enye ingane lapha ethunga eNazaretha enye intethelelo isifa ku14 angithi yathunga phela iubophela u14 igida ngawo akwenzeki nikulaba abathunga amajazi abefundisi nabafangeli noma ingubo yomshumayeli uthi kusuyikala esibukweni ujika nayo ukuthi ingangifanela ahlushwa ni labo bantu ngoba wathi ubhombela uma ngabe kwenzeka kuhamba umfundisi emveni komngcwabo after 7 days umndeni usuhlambulukile usukwazi ukuya ethempelini aboyithatha ingubo amajazi kamfundisi abuyiselwe kuphakameni ayiswe kuShembe ngoba umfundisi uvela kuShembe wathi ningahlali nawe emakhaya ngoba kuyohamba khambe ingane lo mfundisi ithi mayiwabuka amajazi kayise iwathathe ngelinye ilanga iwalinganise wathi kuyohamba khambe inivukele esontweni ithi ifuna ijazi likayise namhlanje kunabantu abathi bona bafuna amajazi obaba babo othi ufuna ijazi likayise ngoba nakho wayezalwa umfundisi shothi umfundisi beyovuka kuye abanye baze beshintsha isaga bethi ubani wathi umfundisi akamzala umfundisi ubani wathi umfundisi amzala umfundisi ngoba yini efunakalayo ilento yathi inyanga yezulu yathi namhlanje yathi ngiyagcina ngalaba ukubagcoba abane benza befundisi yathi kodwa nabo uma ngelinye ilanga beke bayishaya ifuba bathi bona bangabafundisi wathi nobe senazi ukuthi akuwona befundisi lawa madimoni wathi emva kwawo bayogcobana bodwa ngoba bonke abantu bobe bebanga befuna ukugcotshwa beba bafundisi wathi kuyobe ngabona befundisi ngoba begcobane bodwa nje kuyobe kungamadimoni ayobefuna iminikelo ethi imali lenikelwa eNazaretha kuShembe namhlanje isonto liphethukile ukhulunywa umthetho inkinga abantu abaphambili bafuna imali eNazaretheni uzugwexwe uma unganikeli kuthiwa kushuthi awulithanda unyazi ukhonza muphi uShembe ngoba unganikeli bese kube ngathi unyazi lokhu lahlala ehlalweni uqola abantu kanti amadoda phambi kwethu aqola abantu ngegama lonyazi ngoba kufuneka kube kusasa ngathi unyazi lihlulwa ibandla ngoba ngazi mina uma ungalithanda unyazi uhlalelene esontweni awuyingani lapho ozonama khona awuyingani lapho kuzokwenziwa khona lo Shembe wakho oyibumbele yena omfunayo namhlanje ibandla lihlukene igaba esontweni lenziwa nje ukuthi sifika namaqhudethe esontweni siwagodlile
ithi inyanga yezulu ngelinye ilanga ithi ubaba wagcoba befundisi wathi ufisa ukuthi bebe isandla sakhe ekhuluma ngengubo yedili avela nayo ezulwini uthi bantu bami njengoba ngingigcoba namhlanje emlangeni nani bomngoma nomnqayi wathi ngifuna ningilekelele egcoba noLina Khumalo wayinkosazana uLina Mtungwa wathi bantu bami ngifuna ningilekelele ukuthi lapha engihamba khona ningibambise lengubo yedili yasezulwini uthi wayengazi ukuthi ubaba wathi inkosi njengoba ngibagcoba wathi ngenzela ukuthi bengibambise lengubo ukuthi noma ngifike endaweni enodaka ingangeni odakeni ngcole ngoba kangiyazi washwa kanjani owanginika yona watha ngoyiphatha kahle ithi kodwa inyanga yezulu kwasuka bona ebefundisa ababehamba nobaba ubaba esehamba nabo babona udaka kwayibona babamba udaka ngezandla babuye balesulela kubaba mkhulu uthi wayengazi ukuthi ngesikhathi ebagcoba kanti uzakhela izitha zakhe esontweni. Petro kowesibili Efesini azi noma kuyakhulunywa kanjela noma mhlawumbe kuthiwa ushembe wami isamatsha isithupha amen njalo indaba. Petro Efesini kowesibili thi ngakho lahlana okubi konke nobuqili bonke nokuzenzisa nomona nokuhleba konke njengezingane ezisanda kuzalwa fisani ubisi oluhlelezwi ube nikhule ngalo nize nisindiswe khona nitholela imphefumulo yenu ukuphumula. Lahlana kubi konke ngoba seniyakholwa. Namhlanje esontweni ibandla likaShembe lilula uzwa noma uhamba lapha eminyango wonke umuntu ukhuluma ngaleli bandla. Ethi ayikho into engangitshelayo ngayo ngaleli bandla lenu uthi uyaqhosha phela uthi thina kwelethu ibandla kuneyintombi kunamakhosazana avela kuhleka umuntu ethi angitshela yodwa yaziyo uthi uyayisho phela ngoba uyethembile uyibona nawe ayushaya umgidi yawubhiqiza egqoka kanti ushinxiwa la kagogo wani umuntu wami lowo ngibuya kuye ngoba namhlanje abantu abamesaba uShembe odadewethu basaba abazali babo kunoShembe onezulu umuntu ahlale lapha ambathi nansuku azazi kahle ukuthi yena akasayona intombi azahamba ngazi kulabo mama abahlola ingane ukuthi mayifikile ingasayona intombi eyifaka ichashaza njengoba enika ichashaza elimhlophe etholile ukuthi umntombi abukho mhlambe ke isuka ifike nemali iphethe ngesikhwama noma ibambe mhlambe lapha ke ngelokhuzana ngorace wephenta ngazi kodwa ngoba ngazi ukuthi ungadela umthetho kaShembe wazi kahle lo muntu ngesikhathi umhlola umthetho usamvumela lo mthetho okuhlola kwentombi wami somqalo wendlela ubhaliwe ngisho lapha encwadini yomthetho ukuhlola kwentombi ukuthi umama uthiwa uhlola amakhosazana kodwa kufika ingane ingaseyona intombi uyinika ichashaza elimhlophe unalo yini izulu oyofaka kulona lesi sihogo sakhaya ebandleni laShembe na ngoba nezulu Shembe njengoba kunezingane wena zize zayohlanganisa eparadise zayihlolwe nguwe zatholakala ukuthi ayisaphelele kodwa ngoba zayihlolwa ngumgundatshani zimile eparadise kusasa zizongena ifaka inansuka ehlasa ezayintshontshiswa wena nkosikazi ongabanga iqiniso wasebenzela isisu kunezulu kaShembe. Uzofushonephi kusasa ngoba amakhosikazi akukhethile ngoba kwethemba athi abhekele ingane zawo kanti wena mase ifikile ingane uzocabanga ukuthi impupha ayikho ekhaya ungacabangela umphefumulo ozofunda into
Ngoba baningi abantu esontweni abembathi nansi wehlaza angasabafanele ngapha emthwalume iyagana ingane igana omunye umfana inkosazana angithi nathi thina Nhlanhlusuthi siya ngestatus ukuthi lengane esontweni idume kangakanani ngisho usutholile ukuthi cha akasaphelele usala usubamba nje istatus sokuthi udume kangakanani uganwe istatus sakhe hayi uyena bese nivumelana uthi hayi kulungile ngizokuthatha unjalo yakana lengane bevumelene nesoka layo yaphela iminyaka emibili akamtholi umntwana umakoti waqala manje umama yezala wakhathazeka ngoba khona isikhathi esifikayo mawuganile esifikayo noma engakuthanda umyeni wakho kodwa umama womfana ayikho into asuke ijabulele ekhaya njengokuthi agona abazukulu naye Mawusafika nje uthandwa yiwona wonke umuntu ngoba ubenzela itiye ubalethela iparishi kujatshulwe awumakoti wakwami usuke phela naye bona uthi hayi kuse-early kodwa wathi 2 years kuya 3 years kungabonakali kahle khona lapho yothi uyaguqa khona kumama yezala ulethe iparishi noma itiye ethi uthi angigona iparishi mina ngifuna ingane la susa lento yakho bese ubona ukuthi umendo yini bese qala kuyashintsha ukudla eplatini kade ningabangani uyena akhethela umfana wakhe ngoba phela umphathi nasethempelini uphethe amakhosazana kanti amakhosazana onakala nje inkinga ukuthi aphethwe intombazana inkinga ukuthi phela izalo umgcotshwa manje sizokhuluma kanjani siyamsaba uyadubula futhi enjalo siyamsaba ngoba nasembokodweni hayi namhlanje phethwe abantu ababi abahamba beyokhendla ahamba yogcaba ugcabela ukuphatha thina esontweni omunye azahamba igabula amazwe uyofuna umuthi wokuthi ugcabela ushembe ngifuna nje ubaba mayengibheka athume mina ngedwa awunani wena wedwa mathunywa omunye umuntu ethi lithi izwi lenkosi uthi wena yikho lonto ngoba nakho utshelwe wena ungekho ingoba abantu namhlanje kuyaphithizela esontweni phathwa amabhodlela esontweni phathwa ibhamu esontweni yonke into lapha esontweni ikhona bese kuthiwa ushamba ufuya igebengu sontweni namhlanje bathwele abantu abaningi Nhlanhlusuthi ikhona omunye umakoti owakwangifonelwa ngapha emhlaba yalingana owayicela umthandazo ukuthi akasathandi wayitshela ukuthi ugana Nhlanhlusuthi phela iNazaretha kodwa leli Nazaretha wagcina mzukwane kedebesina kodwa njalo ebusuku kuvuka isilwane sakhe lo muntu silale nomkakhe hayithi abanye beza lapha esontweni ngoba izinto zabo ifuna amakhosazana bazophakamisa yini na kwalahleka umthetho namhlanje umuntu uyafika bajatiswe ngoJanuary ngoJuly useye ebhentshini ibhuka likagcwali ngisho ipheji lokuqala sakho ke usanikele mhlawumbe 2304 useye ebhentshini uyaba uJuly October Judea useyahlanganisa umuntu wakhona mayelobola nje wow ungathi umshini ogunda utshani njoba inkomo ibizanga akazabalaza nje thina yena uthi nje shwap shwap afika ayishaye zonke inkomo ambese yonke into same time uthi uyeza sekuphuma ilanga lomkhehlo akapheli nonyaka useyasina ngoDisemba awuyiphuthuma phi lensizwa kanti silambile isilwane ekhaya sifuna intombi umcebo uyehla jabule wena ngifike esigcawini sesikhehla fike nelikhulu itshalo elingaka ilagi lelo kubeletha ingane lifakwe 100 phezulu o 200 kuyafifa kuphume nelokhuzana iqhamuke siphethe ngobasket sithi thina hey wazwaba nenhlanhla uma sibanibani wagana isigwili bekungamali bekufiwa kanti uganwa zinyembezi injabulo uyigcina mzukwane kade usesigcawini wembeswa ngale mali kanti ubuhlanganiswa nento yalapho yogana khona uthi ke lo makoti kumina ucela umthandaza akasalali lenyoka yalendoda uyayana wele ndoda esontweni nama-bodyguard yagadwa yangakini uma eganile lo makoti 3 years 4 years luthi ingane wayesathi umama ezala mntanami
ngifisa ungene nami emkhulekweni ngoba mina uShembe ngiyamethemba. Lo mfana omganile ngamphiwa uShembe. Bangabathola abantwana ngiganile lapha ekhaya kodwa ngangakholwa ngayalela uShembe wafikwa ngipha lengane wathi ke ngiyacela mntanami singene emkhulekweni yonke imithandazo kaShembe uzoyenza nami. Nkosikazi ethemba uNkulunkulu. Angikhulumi ngemizi yamadoda ebethelwe mina okufakwa amabhodlela phansi eneziphambano ezimnyama. Awukho udumisana uJehova kodwa uyikholwa uneziphambano ezimnyama emafremini, phambano ezimnyama ewindini. Kumanje unenkinga nje. Awukwazi ukunyakaza lapha esitenge ngoba ukweleta inyanga eyayizobethela kwakho. Lokhu bangcwele ngicela ningithandazise ngivukelwa izitha anti inyanga ifuna imali yayo. Washiya uShembe walanda inyanga yafika athi 30,000 ngoba uthemba ukuthi uzogcotshwa. Uthatha iminikelo yebandla yokhokhela inyanga kwavele kwakhethwa omunye usenkingeni manje. Uthi lo mama bathandaza nalengane ekseni u9 bethandaza u6 ntambama bathandaza u12 bethandaza u4 uthi kwaphela insuku ezintathu lo mama bethandaza ebuza uShembe nabalelo thuli lomhlaba ukuthi ingani lo mntwana engabathola abantwana afika ngenansuku ehlasa. Awasafika umabizwa sabele. Uthi kwathi ntambama beqeda nje umthandazo ka6. Uthi basebeyibona imonto ehambayo emaqeleni lapho uthi ngaxakeka uthi montoni lena ehamba ematshena ngake emaqeleni. Uthi ayisima le monto kwase kwehla umuntu imonto emnyama uthi ayisima le monto wayesehla lo muntu ebheka lapha ekhaya egcekeni ungaphesheya uthi wayeseyaqhweba wathi lo mama mina wathi chabo wayesekhomba umakoti wathi ngifuna lowo. Uthi ayisiwela lengane yaye mayifika laphana kulo baba oqhwebayo uthi wayesethi lo baba awusawubona sibanibani uyasazi phela uShembe ngisho nomaphi lapho ohamba khona ngisho usunomkamuntu uShembe uyakwazi ngisho usuntshontsha inkomo uShembe uyakubona uyiqhuba uphethe iumbrella nesagile ngathi yolobola ntu uzebile uyadrayisa inkomo zabantu uyakubona lenye ilanga lapha yokudayisa khona uShembe. Uthi uyayiqhuba ushonisa ngapha kwelakithi olundi owasolundi uzoyiletha kwena ngoba nenza njalo masela masenisonta. Uxhumana nelinye iselo laziyo langakithi elinhlalisuthi na. Uthi niyashintshana. Kwakwashintshana ngenkomo zabantu. Ngizokunika ikhona ithole ngiyitholile kwakhanyile. Uyavuka ukhanyile isibaya si-empty. Ujabule wena lapho ugudlu N2 nakhona uhambi phakathi emgwaqeni uhambe emobeni. Make kwathi khwasha noma kuyivondo uhlala phansi. Awukwazi nokuyikhuza uthi yaphi uyathula. Thandaza inhliziyo uNkulunkulu ingaphumele emgwaqeni. Uthi uma ngabe lengane ifika enkosini laselithi uNyasi hamba utshela umama yezala ukuthi yini edala ungabathola abantwana. Yathi lengane ngizothini wathi hamba umtshela ukuthi yini edala ingane ungayitholi ngoba wena odala ingane ungayitholi. Yahamba lengane yathi mayifika uthi umama ubani lo yana mntanami ithi inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu. Hawu ushuthi uzwile umthandazo wethu. Uthini mntanami? Hayi uthi mama sikhuleke kuyezwakala emazulwini. Kusho isigebengu. Waqhubeka umama ngethemba lokuthi ezulwini kuyezwakala wathandazwa yagcina inkosi yaphinde yabuya okwesibili inkosi yamaNazaretha. Ithema ibuye okwesibili manje ayangabisaya eqeleni yayisima esangweni lakhona. Yaphinde yayibiza lengane yeza wathi usumtshelile yini umama nanga umama lokho esikhalela ethi ucelela wena abantwana. Yathi lengane ngamtshela baba ikhohlisa uShembe njoba nawe nje uyitshela ukuthi ukhohlisa uShembe abantu uyikhohlisa wena. Khona lapha yokubamba khona uShembe bengasekho abangani. Khona lapha ukubamba khona uShembe bengasekho obonisana nabo owawubagqiba maniphuma naku14 uthi umaye kubuza umyeni wami ubothi bengikhona wazi kahle uthatha ungayile ku14 buye eshendeni. Khona lapha babe bengasekho khona. Baba bengasekho abangani onavumelana nabo ukuthi wena wathi uganile waqoma lapho uqome khona wakhulelwa bathi abangani bakho skip isisi ngoba izokubulala indoda. Ufaka u14 nje wena unethuna.
wakhipha isisu waqoma unkosikazi. Ufaka inantsuka nje wena unethuna. Wathi ufaka inantsuka ka25 wena wamitha wakhipha isisu. Kodwa futhi wena oshaya indwebe emgidini yeintombi. Uthi ukhohlisa uShembe. Ulapha nje wena uyinhlansuthi ufakela umNazaretha waphika ingane wakwanika intombi wena wathi ayikhipha isisu awukabi ready ukuba ubaba. Khona lapho kiwa khona ayokubamba khona uShembe. Uthi yayisima inkosi yathi hamba umtshela umama mawungakwenzi lokho ngizongena mina. Yayisihamba inkosi yangena lengane wathi mntanami ithini inkosi uguqile umama lapha uyahalalisa wathi sekuzozwakala asiqhubeke sithandaze. Ngane uzosinika uNkulunkulu. Nangempela baqhubeka bathandaza kwathi ensukwini ezintathu lavele langena unyalo lwezulu ngemonto layipaka egcekeni ngalelo langa langabiza umakoti labiza uma umfana. Ndathi inkosikazi yini kwenze njani wathi baba ngicelela nangumakoti wakami umntwana abamtholi lathuphi wabizwa lathi makoti tshela umama ukuthi yini eyenza ungabatholi abantwana mzukwana ugana wena wagana kanjani buza uNyasi. Washona lena umakoti lathi khuluma noma ufuna ukukhuluma mina. Uyabona ke masethetha nawe uyazi ukuthi isuku ubaleke. Uyaphuma ku line mawuzwe kahle kuthethisa omunye ophambili. Ushintsha uline uthi hayi ngcono ngiyekubashumayele ezimbengeni. Kade ulifuna lokuthi ngifuna ubaba ngqo. Umngane wakho lo mfuna ngqo. Ufuna ubaba ngqo uxoxe naye. Kulungile uyamthola ngelinye ilanga ngixoxe naye siyozwa ngayo. Uma embuza laselithi khuluma ngani wayesethi manje mama mina ngagana lapha ekhaya ngingaseyona intombi usibanibani wayazi ukuthi angiseyona intombi wathi kulungile ungithanda nginjalo wangithatha sazogana ngame eparadise mina ngamiswa amakhosazana ngama esigcawini ngamiswa zintombi ekubeni ngingaseyona intombi ezulwini kuthiwa ingane ngeke ngiyithole ngoba ngangcolisa amakhosazana asekuphakameni. Wena wamiswa abanjani? Wamiswa abanjani? Kufanele ukuba kule ndawo kuyo. La hleli khona, kufanele yini ukuthi uhlale khona. Ngoba sizohamba emhlabeni. Khona incwadi ezophenywa. Nalowo lapha emhlabeni ubhala incwadi yakhe eyofundwa mzukwana eselele eyofundwa naphesheya kwethuna. Bayajabula yini abahlangabezi bakho mzukwana ethiwa kulele wena? Bojabula. Thesalonika 2:3 sengiyagcina. Izothi ukuyala kwethu. Akuyanga ukukhohlisa namanyala nangobuqili. Ukuyala kwethu. Okunyala kwethu. Akuyanga ngokukhohlisa. Nangamanyala, nangobuqili. Kepha lokhu sivunyelwa uThixo. Ngoba sithenjisiwe ivangeli. Njalo siyakushumayela. Singenzi ube kuhle kubantu. Senza kube kuhle kuThixo. Olinga inhliziyo zethu. Ngoba azanga ngezi lokutoboza nakanye. Nani niyazi azanga nangecebo lokufisa. uThixo ufakazi. Galatia 4:16. Thina mashumayela nje. Ngakho sengisitha kini. Ngoba ngintshela iqiniso na. Jobe. Ngivumeleni ngikhulume. Lapho sengikhulumile bese nisala niyangibhinqa. uNkulunkulu akasikhumbule. Asiphe inhliziyo zokukholwa nenhliziyo zokumesaba uShembe. Nokumlalela nokuhlonipha leli bandla likaShembe. Alingathuki ibandla likaShembe ngami nawe. Ngenxa yokuthini sithanda ukubukwa nangento okungayona. Uyabona kubhlungu kabi uthi ibandla likaShembe kuhlekiswe ngalo through ini lento eyafikayo yama content. Vele kusuka indoda engaka ithatha amathawula iyowabopha emzimbeni, ithatha ilokhuzana amakhondomu iwafaka amanzi enza amabele. Uyinkosazana yemgidini ithutha ke zimncome. Ehlekisa ngebandla likaShembe, ahluphekela uShembe.
elale emahlane zimncomeke. Hey cha uyayishaya icontent yakho. Umncoma ngento embi elulazi isithunzi sebandla. Leli bandla munye omkhulu futhi uShembe. Munye kuleli bandla omkhulu ofanele lokho la kungene emqondweni yethu. Ukuthi munye omkhulu uShembe ngoba uShembe unezulu. Ngale kwaShemba kukho kunye. Abefundisi bethu abafangeli bethu abashumayeli sizobahlonipha mabe sitshela umthetho kaShembe futhi sibabona ukuthi bakulo Shembe simkhonzayo mabe ngasekho kulona simkhonzayo sikwazi ukulalela bona ngoba bazosedusa kusasa futhi asingeni thina empini zabo thina asibheke onyazini kodwa lithe lami sengigcina anoqaphela mnikele ninikelayo ikithi yakuJehova yini noma iya kubantu abalanda imithi yokuvukela uShembe. Asokuqaphela lokho. Bafowethu nineni la. Noma niphelele. Aniphelele khona wasemsebenzini. Sengathi uNkulunkulu enganipha umoya wokubambisana. Bambana. Umsebenzi kaNkulunkulu niwenze ngokulingana nangokubambana nangokuhloniphana. Kungathi ngoba angisho-ke nje bese uthi ngisho kuwo. Kungathi ngoba kuthiwe memeza isonto noma uzosibhekela ithempeli bese ubona ukuthi abangemumva basele ukuthi usumshumayela usiqhoqhobele sengashintsha kuyavodwa manje. Sengakhipha nje ususibheka isikhathi eside. Sibe komunye. Ngoba manje ususiphethe ngathi uphethe umuzi kayihlo. Ngoba iyona inkinga ekhona esontweni umuntu afuna ukusiphathisa komuzi wakubo. Ethi akwenziwa ke kuleli lami ithempeli mase kungelakho nje uyobona ukuthi sihambe ngoba thina singaba kaShembe. Yasho njani ilanga lamalanga lathi umuntu mayesethe abantu bama nophuma ngoba usenedimoni useyibonela ingana noShembe. Nkosi busiseni kuzwile amen.